Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Wemele ga Amlarem constituency bala kamen remboi ubadairu menteri bari kami ikatar kampo iyang ke sarkar jela ula pentip basyan sina penbahano eksurok nadauki sinong talang NH Arspa Handrio kebucurang khatsan kilometer duna hakamang tengka kabalong saupulai pon nyopo kulur tengka nalor gani ula pentip baksurok na Amlarem lengba kepleng syakap syamuk tepur kebucurang khatsau pon repo kilometer ru ansa sina penbahano lengba central road fund hakamang tengka kabalong arpu ar kulur tam takba pentip bahakani surok ansa sina thamai ru ikjingkiang uletu bakiwe ru surok kibrang kamar sina lapan rong ki hak skim PMJSY ki surok ki bala sanction lengba ka CRIF hapo ka state ka chingi ki don khatsan tli ka we na kita ka de ka Amlarem preng shikap Muktapur road ka bajngai khatsau point rupho kilometer kamot na do preng shikap hado Muktapur ha ka jingrut ka ba arklur khat atlak san hajar kane ka surok kalong ke penhek khendiat bat ya ki jingkeng barok kan sina thamai khnang ba kipan ba kinsuk kalik kawan ya ka tendar ban sna ya kane ka surok kin khot ha ka thrai ha ka last week jong jun kilala ban float ya ka tendar khnang ba kin yo ban sna ya kane ka surok am kumba pilai tip hapo ka Amlarem subdivision saupulai klur tam lerap sanction na kumtana dauki hadu talang ban penbahaya ke national highway but kiwe pa kisrok ki ladap shna bar basngot na kalong bahakan ka sarkar jong ka pok MDA government ngathrai hadu o benai Oktober arhajar fuar jan kendai % na kisrok nla ban pembalut hapo kaneka subdivision markum bakalong menta rangi pet nado mensua kasrok nado juai hado lat muplang kalong kabasniu kasingkelen dan re ngilayo sanction harus nembaladep bakajing tre ladep artat handai namarba ka jingjur plarusla kidon ki jeka ki ba hap khendeu kide ki proses kini jingjia ki ba syai jiahi renga ai khuble yo kontraktor ba batmet batsngi ulayale ban pungkhoi ya ka khendeu khnang ba ki kali kinyo banyai basakawe ka ba kongsan kalong ba kane ka strok Amlarem preng shikap Muktapur kalong srok kaba dan kam namar ba ki babun ki shnong ki yan ba ka srok Henry bat kadai gwe ni srok basnio hado kata ta gasno tunan ba ka sarkar jungi kalape ya kan ka srok balala ban sanction hado arko arklor khat atlak sam thawaja but mdei tangkine ki srok ki babun ki srok ki balasa teng hagis dan ki baladep lala ban shna penha bat lala ru ban kidan ki baladep bat ki badang dan ban badang ab ya ka sanction ki badang ab ya sanction ki bala approve da state government lang ba ka PMJSY ki lang napo kabasa ka dauki Muktapur road napo amsku hado Muktapur ya ka tur dep approve lang ba PMJSY nak taban sanction tengah bat ka Muktapur hadu jila khala ka Muktapur hadu ko jeka ba kumbahan 3 kilometer na kasrok barkhan bat kasrok nado khongla hadu nombre kudek lang ba PMJSY kiba nagalang sarka jungi lapha bat ngat thrai ba kini kasrok hapo omne husnem kinla bang sanction kajing sanction ni kasrok kanirap ni nosong sinong baro but ndai tangkata kanirap pengkiu
ya ka kot jang kipat ba jang kotokatai ba kum kalong mata kajing sanction ya ki surok hapok amrem solution kalalong kalapalat tang kibalayo sanction kilapalat ya ka sispa life hu kulu te kade dakaji trailang jong sorkar nang ne bat lala ban penksan ha karansan ya tai hapo Delhi khnang ba gen sanction bat kumang menne lala kibon kibalala ban pendek